ngasi muru pausing Palib Sarkar sina corruption free ohenduna sabat thorang ki thabak khudima quality control tawguni haikrabasu ukrul da koilas thabada quality control tawdabadagi lamdam adugi miyamna thingjinkre amade lanai mil kyana niyam gi wangmade sing lalonbagi thabak sathabada mari leinaba singna yengchindre Kurumdre, ASTV की पाउमिंग ताबरी बसिंग तारामलोक से बोलो ना पाउ संदोनो पिजरे चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सकिबे अप्रैल तांग तारामथोइदा उखरुल द सेतुना लुपा करोड़ सनी अमगी पैकेज लाउथोक्तुना उखरुल गी साखत थोरांगी दमकता थबक क्या पैकेट कनी हैना लाउथोकिबा अमदी नुमित अदुदा सरुगा किबा वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजना उखरुल लंबी हानदगी हैना फगत हलगनी हाइक्रबसु पालिब सरकार दसिना उखरुल लंबी सेमगी थबकता क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे Corruption free ohenduna sakat thorangi thabak sing quality control tawgni hai ki sarkar sina ukrulda koilas thabada quality control tawdabadagi lamdam adumgi miyamna pena dabadagi koilas thabagi thabak thingjin khre hari ukrul tawngi tongan mafam singda koilas thabagi thabak paikhalakpada ukrul main road ki hundung junction da ngarang thabada ngairiba koilas quality control tawdabadagi miyamna khutna khoto khre hari तौरीब थबक मौंग असि पेन दबदगी मखाता न थबक तौदन थिंजन ख्रे अमरोमदा सरकार की मरी लेनब अथॉरिटी न थो मतम मियंग संगदुना पाइखलिब थबक असि नीति नियम चुमना पाइखत पियु हारि लनाई मियोय क्याना नियम गी वांगमदा इसिंग ललोन की थबक सथबद मरी लेनब सिंग यंगसिनद्रे इम्फाल सिटी अमदी गेटुर इम्फाल यावना तोंगान मफम कयादा नोमद संगदब यादब इसिंग फंगदबदगी लनाई मियोय अमदी होटल क्याना लेदुना सिजनरी होटल अमदी लनाई मियोय सिंग द पीरब इसिंग असि करम मखल गी सिंग नो हाइबदी ngasi फाव मरी लेनु सिंग यंगसिनद्रे मियोय क्याना तुरेल अमदी मरांगना पुखरी दगी इसिंग सिंखतुना फिजिग्री अमदी ब्लेसिंग पाउडर हापसिलगा इसिंग योन के थबक पाक सेना सथरिबा सिदा सरकारी मरी लेनु सिंग ngasi फावदी मियंग अमा फाव संग्रे मखोइना मिसम मियाम अमदी मियोय क्याना चाना थंगरिबा होटल सिंगदा सप्लाई तोरबा इसिंग असि सबचाना थकना सानबा इसिंग ओइना सिजनबा यारबरा हाइबदु थोपलेप्रे मसिने मियोय क्यादा मखल मखा क्यागे लाइना लायों क्या पोहलप याबगे ओइथोप लई हाइना इसिंग लैदुना सिजनरिबा मियोय क्याना सरकार पुनिंग सिंसलकले इसिंग योलिबा कांगबु सिंगने सिंगी ममल लौनिंग बसांगदा लौरिबा सिसु कानानसु यंगसिनद्रे मियाम दे इसिंग फंगबगी थबक चथरिबा असिबुदी थागतपा फोंदोकनरबसु मखोयनि पिरिबा इसिंग अदु चपचाना थकना सानबा इसिंग ओइना सिजनबा यारबा इसिंग ओहेननबा सरकार की मरी लेनबा सिंगना तुबा मतमदे मियंग संगनिंगबगी अपामसिंग थमनरकले इतिहास का सगोन नरकलबा लमदम से कैथल सिंह नौना साननबा बजेट पैसा हापलगिन हैना महत मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार ना इम्फाल ईस्ट के मनुंग सन लेबा लमलोंग कैथल मतम सुनबा ओंग नौना साननबा जत्रा हुनबगी थोंदा फोंदोखरे ममांग सेगी जनवरी तांग मरीदा अकनब ज्वर हाकिबदुदा लमलोंग कैथल खुदोंग थिनिंगाय ओरकपदगी हारिबा कैथल दु सिजनदना खुराई गर्ल्स स्कूल गे मनाक्ता टेम्पररी मार्केट कैथल फंदुना लाकिबनी अनोब सरकार असने इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंगदा इहान हानबोइना लमलोंग बाजार दा कैथल साननबगी ngasi jatra hunbani ngasi gi thoromduda honge parliamentary secretary L Susindro PDA gi chairman T Rovindro Mohot ki parliamentary secretary N Indrajitna sarwaki minister ts Sam Kumar na lamlong kaithel chi istihas ka sagon lob kaithel ni सेंटर अमसुंग स्टेट के पुन सेंफम अमना कैथेल सि सागनी कैथेल सि सरप मतमदा मनाक्ता लैबा लनाई लम खरा सोरप याय मसिदा मपु सिंगना डिपार्टमेंट मतेंग पांगबिउ हाइना अपील तौखे माना मकाताना लमलोंग कैथेल असिदा नतना कोंगबा कैथेल क्वा कैथेल यारिपो कैथेल सु मतंग सुनबा ओंना नौना सारगनी मिसिंग यांखलपनि मतुंगिना कैथेल सिंग असिगी अकोइबदा खुदोंग चाननबा फ्रूट बिजनेस सिंग बथंगने हाइखे लमलोंग कैथेल कोंगबा कैथेल क्वा कैथेल कोई इम्फाल के अडवांस सिटी में लोग कहते हैं ओम से कोई सिटी भगवान दादी भजन भजन कहते हैं सारे भगवान तब पर जब मणिपुर की तब पर जब अभी मत वे वेरी प्राउड भगवान साहब से साफ ले कोई अपना हुए मतलब भगवान ने कहते हैं संगाई ने जब कोई इम्फाल की साहब बताए हुए थे अब मुझे गवर्नमेंट इज कमिटेड कोई सच्चा स्टेट प्लान दा सब कोई स्टेट मीटिंग शेयर कोई सच्चा हटक की जुलाई की बजट सब हापने अदो सेंटर की सेंटर में कोई ना प्रपोज और मैं पांडी ले बस कैथल में हम लोग कोई स्टाइल आप उसमें काबा अदगी से कोई ना फुट ब्रिज है तारे मींस गाय में हम लोग जब कोई की इमाय बेल तो गेला को मैं हम अदे से इमाय बेल में हम जो
nung tahi ki dum da shila kani do da imana hari do ko ki tunga pati sangawari mala pati ko ki tension ya do ko alu isa de ko no alu re ni aduna aso da lapong ni makanda so dan ngam de adun food breeze ko i bena vaccine lamong ke na tana Manipuri city ya mata ka ni makta ko government na department ta ko madu so ida ko sana ba ko budget ha ko ni aduna sadu sagani ya na ko Amaromda Parliamentary Secretary L. Susindrona Lamlong Kaihel Sida Toba District Singdagi Laktun Ketin Family Machine Natana Soroki Mataida Sing Imu Kiasu Street Bandero in a Ketil from the Yori. Now the Sagadurba Kaihel Sida Soroki Mataida Family Maibel Singi Mapam Tamnaba Man after Toki Machine Natana Kaitel Family Masina Mayum the Hanbeda Kudong Sad Lakumatamda Madugi Awako Nanaba Kaihel Sigi Matata Rest House Ama Happy Namasu Department Gi Topu Singi Pukning Singsin K. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯜꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩ Ngasi Moregi Trade Center da Health Minister L. Jandakumarna Health Department official singamadi KSO Morega Unaduna Moreda Ana Langi Taba Kumang Soxin Konakre More Hospital Ladiba Awada Passing Pukatuna Minister da Kangal K Health Minister na Haikibada More Hospital gi Fibam Yang Sinbada Awad Pasi Kangangamle Operation Theater Matau Torundre X-ray machine Yaramdre Awada Passing Asi Mansin Nanava Department gi Makok Thongba official singa Tanaba Hure Haike World Veterinary Day ki Thorum Palace Compound Leba Lamyan Sangnal Pangthokre Manipur State Veterinary Council Sinduna Pangthokba Thormaduda Veterinary Minister V Hankalyan Principal Secretary L Lakher Amadi Veterinary Director S Sawuna Morobami Singoina Sarwaki Sanamadi Opo Scientifically Mai Fakna Loiraba Infaleski Joint Director gi Jurisdiction Leba Mu Anida Veterinary Department Amanama Tumpiduna Puning Tawaki Thormaduda Director Sawuna vaccination haibasi amna maru oi adumoina masina thola kadaba side effects so khangadabani haike veterinary minister V Hankalyana veterinary doctor sing pharmacy yamna thagat ngai ni miga lon fauna bagam daba sa sangi anaba lang ba haibasi arai banate doctor singna sa san sing lang bada hanadigi hena section hange sa san siba kak natana madubu sarubuda myoi badasu asoba kodong thiba lakpa yabana tangai fadana Tungmang Yang Doctor Singh na Sasan Singh Layang Bamadi Makoina Sirapagi Maram Kangdo Patangay Fade Haike. Health Council statistic animals say nasaiso khadis ekoi vitamin da hakta lo hakta da kana ba vaccine na ko pa khatar na na makoi ki welfare se relative to animals se actually within maramada adana ke ma adana jamana dajeng biro aiba Ngarang numidang Arabti Mayele Kadigi Muema Sagol Fali Henakano Mafam Aduda Tamtina Furaga Hundo Umlehari Tongadubu Uruf Arabti Development Coordinating Committee na complaint of Honorle Hoji Pau Martana Temba Bremtangamansi Open heart surgery now in Manipur, providing free open heart surgery for children, led by Dr. L. Syam Kishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 29th and 30th April. OPD on 29th April by Dr. Ajoy Kaul, was performed over 15,000 heart operations. For details, please contact reception of Sky Hospital. Lengshin Biro,
Sarma Opticals BT Road Infalna special offer pijavaga loinana hongdokchare lens khaktumak laigadaba scheme. Scheme masi pamibasingna isagi mit kachana pa fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani. Khudong chabasi logbiu Ngasimak lengsan birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Infal. Combined tutorials for CBSE admission open. Class 11 and 12 Science CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. Class 9 and 10 CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. And 2 months vacation course for Navodaya Sainik and Outsiders class 9, 10, 11 and 12 class starting from 3rd May 2017. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagolban Moirangler Machin, Bus Parking, Infal. Changi labor solar padagi producing at the Chak Chotarba. Tumachaba Yaratava, Kung Haman Maratava Singitava, Amatanaya by the Jolip Syrup, Amazon, Jolip Capsule with Chinese Neville. Taranumuksari, Makata Boxing. Tunglam Satki Saiteng na Pirakadaba Safu Singing Hasing and Ngakok Nabahona Hugadabani Hena, Chief Minister Advisor P. Sir Nafondokre. Wapamasing assisting around the Labor Travel Resource Institute to Pangtopa, Manipur University, Mangaruk Suba, Naga Unabagi Toronda, Sibgas Oina Sarugatan Mana Fondokivani, Tormaduda, Parliamentary Secretary, Awangbo University VC Professor Adya Prasad Padya Susugaki. Nat Kyoiba, Zago Isagi Torunka Galuna Pangtokiva Tormaduda, Sahigi report Amusuponki. Peacer na makatana, taibang siyama mapuna awang nongpok lamdamda ekhoibu pokpiramba se sakthok saningai ni lamdam si khenaba kaya na thalabasu punsin nabagi lising mangdana leiri masi malemgi miyamna lamdam si dagi tamjana pham oiribani hawak liba mirol na olak liba malemgi khongjel asida sasinana bahonabada wakhalol sunsinana satpasangi masigidama ekhoina sem sahudrabadi sothaba kunayama oigedorubani haike. Our youth, like you, should be prepared. Not only this, both man and machine should be prepared to avoid future shock. Alvin Toffler, 40 years back, wrote a book, The Future Shock. He was asking, are you really prepared to avoid that future shock? In case you are not updating yourself, in case you are not sensitized to the future possibilities, in case you are thinking about your culture, identity, language only, perhaps you are going to face that future shock. So what is more important is both man and machine should be prepared for that kind of soft landing in the future. Guest of honor in a Saruyakiba, Awangbao Numena, Lamda Mama Santi, Lehengi Harabadi, Purup Amanamabo, Nungsinabasanga, Masimatata, Purup Amanamabo, Ikai Kunaba Amadi, Tobimal Kambo Upamatotai, Harib Hiram Singasi, Wat Padagini, Manipur Purup Masali Marakta, Tazanada Bamadi, Kaibung Taba, Pipa Mayok Naribasi, Kenaba Wakalon Singasi, Kohan Bak Namlabadi, Manipur Amatoiba, Nungsi Sarabo Lamdamon Propangangani, Matamaduda, Kumang, Soxin Bamadi, Sokat Padasu Soidana, Porkani Hike. Can we achieve this? To me, we can achieve this. We can have peace only when there is peace, there will be progress, there will be development. There will be peace only when we learn to love each other. There will be peace only when we appreciate each other. No matter whether you belong to a big community, advanced community, or no matter whether you belong to a small and a very backward community. If we learn to appreciate each other, if we learn to respect each other, there will be love, and if there is love, there will be peace. And if there is peace, there will be progress and development.
Relief and Disaster Management Department Setakpa MOF exercise ngasi Imphal West District ki complex ta aroi goina setakre Department asigi consultant Chandrasekhar Singhana phongdorpada lamdam asida disaster emergency ama lakpa matamda matau karamna thengnagadagi haibadu khanganaba pandamda MOF exercise asi utpani haikhe emergency da artuk ko mari lenana how to rescue and how to rehabilitate habri matang ga koina rika mo exercise ma ngasiu pung taret lom taba matamda lamlai police station ngi manung senba nongrenda leiba nefutaruk suba BSF force mayada bom pokai kre thodotu da aswapana mata yaw district ki bihang border mayadagi kilometer anirom chatlaga leiba silsi village da sakangdam singna bom pokai an kre thodotu da aswapandi yawkide Lamphel Police Station ki manung senba Sagolbal Sayang Mayai Koibida Leba Sisu Nistan Niketan School Manaki Khongbalamada Asiba Haksang Amata Dun Leramle Masak Mumin Kangdok Naba Rims ki Mokta Thamkre Amromda Ngarang Mayang Imphal Konsak Makhalekai Mapada Imphal Turel Digi Fangkiba Nupa ge Siba Haksang Adu Masak Mumin Kangdana Rims ki Mokta Leri Lakliba April Kontra Fawgi Manungda Claim Tawdrabadi Aingi Matungina Dispose Tawragini Haina Mayang Phal Police na Kanglakli Ngarang April tang kunganipal gi numing matung pung taranithoi makharum taba matamda khongnang anikara yengkhoiba bazar manakta nupa ge siba haksang ma lerambadigi masak muming khangdok naba rems ki mokta thamkre asiba haksang si fit manga insi hung wangi kusungawi masha phaibi hoji amuka natem bremtang lominase 3-star category, reasonable over mamalda. Hongna. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. May ising awat pamta later. Hello, Elora Hotel Moreni. Takpiyo. Delicious cookies from Likla Bakery. Osa Pen Relief Ointment Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap klopna puthok saba Osa. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Amukson na Tramnoksri, Makatapapauksing, Sahi Noribangang Singbu Yumba Lambida Kongdabana, Kunaya Sida Tahi Uhidaba Todo Watoka, Torliba, Makoina Yum Palamatung the Teneriba Awakaya, si talked about Pauzil Puba, Nobel Supna, Distribu District Mafongka, Satrapa, Street Corner Awareness Campaign, Nasi, Morankata Lucian Crape. Manipur State Legal Services Authority Mayang Makada District Legal Services Authority Amadi Sile Lines Bisnupur Adina Sinduna. Satakiba Street Corner Awareness Campaign to the Sarugakiba Sign Lines Bisnupur Director L. Pisana Hakibada Asigumba Campaign Sinamio Lissin Kayada Kano Pibangamle Amukana Mapung Pana Pangto Haningbugia Pamba Fondoke. Milising Taruki Mapom Dekoi, High Vasiki messages, Subsana Yobo Punky, on the public opinion and Pirapase, I could tune the parks and Tozagan Abigi, Asoba Taza Amasu, District Legal Service Authority Bisnupur, Amadi Chai Line, Bisnupur Asepa Tazabatamzari. Thawal Charangpatagi Indian Army the Lieutenant General Oramba Konsam Himalay Manipur Public Service Commission gi Chairman Oina Hap Nanaba Cabinet Mifamna Warep Lokre Loisal Pamuru Pau Amukan Pizre Paliba Sarkar Sina Corruption Free Henduna Sakwa Torangi Tabak Kudima Quality Control Togani Hykrabasu Ukul the Koilas Taba the Quality Control Todubagi Lamdamadungi Miam na Thingin Cray Amadi Lanai Mu Kiana Nyamgi Wamani Sing Lalon Wiki Tabak Satabada Mari Lane Sing na Yang Chindre Hoji Pau Widi as the Minibio Pau Matang Silo Jeremy Tabu Sing Amukana Kundre